Imana himbazwe ndashimira Imana yangirije umwana ufite umukakusi w'Imana yaramaze imisi ari kumwe na se wiwe amusaba ngo amujane hari karakorera hari ahantu hari inzu anetaje mugabo umutima nkaguma mbona ati umwana aragiyogira accident hariho ahantu hari idirisha umwana ashobora kwira nkaguma mbona ari karurira ndavuga ati jewe ntawe ndaguha papa we turashaka kubipa ndavuga ati jewe ntawe ndaguha dimanche ngo maze gusenga asize cyangwa telefone yamusaba ngo agende hari nk'abari barakorera cyangwa muhera ariko cyanavuga amadasenga Imana ndinga nkaguma niyumvira uwo mwana ndinga umutima uranga amashize muhira ndagenda kuraba aho bari nshize kumuraba atarambira ati urazi ko n'umutima utari mu nda ati nabikonda samara ndi ku mashini ati nzasanga umwana yuriye hari kwigisha hejuru yuriye yicaye kwigisha kuri etage ati ndamuhamagara buke ukataravayo rero by'ukuri ndashima Imana yarakoze cyane kugira Kristo kwigisha hejuru kuri etage arubira hejuru se watabimenye mwumvise Imana nejeje kuvuga ko ikuye urupfu bagaturumbuka ku mwana wiwe Imana ni ndabona cyane gihe ndatangaye cyane Bisashimwe nanjye magaze ngahashima Imana ku munsi wa Mungu abasenzi bo ngaha barasengeye umuhungu nari nazanye umugenzi wanje amazikize kirekira kwaye tugahurira ku musaga ariko aratembera mu ibarabara ndamubwira nti jambo tujyane gusenga aranyemerera turazanana aramusengera n'ubu tugahura mu gitondo ariko arayerera mu ibarabara ndamubwira nti jambo turasubira kujyana gusenga nta ngorane none we turahurirayo musaba nta kibazo none ndamubonye ngaha anye Yesu ashimwe cyane amen tukomera amashyi umwami wacu Yesu ashimwe cyane amen nanjye ndabandanya gushima Imana n'ubu ikaye cyo numva nyene mu binge nkanye cyane nkanye umenga ni frigo hanyuma nyene numva nyene umenga ngiye gupfa aguma numva amajwi kurya pasiteri yabitubwiye guma numva amajwi muganga guma avuga ati Imana jewe n'ukuri umufasha umbako hanyuma nyene Imana irangirira neza uraca mbona burakeye ejo nyene biragaruka nyene turiko turavuga ijambo ry'Imana n'umufasha wanje n'undi muntu tubana numva dakanye mbereye mu nda n'utwo nariye twose numva turaheze muga nkimvura ati mbe basha ngira ni kubera twisonzesha mfise n'umwana yonka ariko nkavuga ati nubwo biruko je nzotimba kume nisonzesha ntaco nzoba hanyuma rero numva mu nda ndakanye numva nangwe umubiri wose numva ibinyanya simara ibintu none nibiki hamwe no kuvuga umenga birangura nkumva ibicuro umva kurima ibicuro ariko Imana yaramfashije mbona burakeye ndazuka naye ndabona n'amajwi bijya byose pasiteri yavuga yarika uwamenga rikavuga je kandi yarikavuga je hama n'ukuri mbandanye musabira je ku rugamba bitoroshe ariko nzotsinda wamaze kurotsinda yego ntaburi ngufu kandi wari gupfa umenga ndapfuye mugabo rero kubera ndi ku mugambi w'Imana nkavuga ati nawe nzoja mu izina rya Yesu we baramaze kumutsinda uyu muntu bamuzanye hano inshuti ngaho umusazi yirirwa ari umusazi none murabona ko ubwenge bwaraje ariko ararwana n'utuntu duto mwumva atarutsinze none tunutse icyubahiro cy'umwami Yesu